19 task force muri HOIMA katungire ebikwato hamwe n'embazi kubasakweraho okujanjaba abarwira ba COVID-19 ebikwato ebiri kubarwamo miliyoni 30 nibiruga omu kitongore cha SBC kandi hona nibagira ngo obo bwezi babuhira ba HOIMA International Airport. Weza oburumujela kanza sanitizer, face mask, sabuni, embazi etari munemu na mnongejere kwera cyako mu kurwanisa endo ya COVID-19 ebishaho byokutamu abafuna mnonga abafirindo ya COVID-19 nebindi binji nibyo bikwasibwe abakachiko ka HOIMA COVID-19 task force. And sima boko bayangwebi bir worth 30 million burubakaha worth 40 million hatu batwongere ebintu byeja konka biri mu byenda kwi omwezi worukurebye magara aba HOIMA district nagira ngo ibintu bikongera kubahweraho abo kubukaza hamwe babire batine bikwato uburoire ne butandika abaroire babayire bayingi bayire mu rukome bina afite na batanu abali positive abayimo uburoire ba covid obo kuchwamu kurora aba baroire abayino uburoire ba covid abayizire mu irwaro ari 16 ebikwate bibirjo mu kampuni ya SBS Uganda ejini kampuni rukombeka ekyanyonyi ekya HOIMA International Airport hati kokikao ekisa kiricho tukozire ebicweka nkaga na mukaga ari 10 kandi ebintu byona ebinyakwetagisa katugambe nka cargo terminal building hati eriha iguru tugenda turinka roofing runway kandi yo ehweire turinka mu bicweka 9 na 5 aho amakuraga gasha kwa Ambrose nuwagaba katoto.